Sanang kasabon kumadati din sanan, ata ko pakatilombus kanaw magisampuro takod iswang sambayang. Kinarahingan iabantog iswang kerajaan sorga kon sikaw dot kasabon na bayno. Katilambus kagoy head kapag yampay dot kapisisan dot kaswabon maya diti panambarasan namin suswab da bayno. Santab na padi away andahay may damanahak na panudukan gisombo milo po samok dahay dot tumilambus sa agirat kumadia. Tinasamayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mabasa ko sa nang kaswabon, kumadati din sanan. Tumayaan ko ang sanangon ni Pih dati di kasodop. Gisombo timpun na po ba nam asapo to kanagi. Nakura ko di kanihab to mingayan-ayan to. Akuri to kanihab. Min susuwab na po ba nga timpunan dati at pelajaran dati miyampay dan dawon ko dia ko bay no ki dat ang ruyar tamod ko miyampay dat isoot pagangatan kawaya dat paguhatan orahyan ako dat ay isay do ko mila po langit ti ayat mano ko do ko uhupay ki intangan dati dot ayat kumoyso hinggo diti siaran dot Suwaw channel itu aku katunod pagangatan na kumoyso iswang da kisah 9 ayat 7 makiano kud panguhupan dat isay na po na kayo hit kano po sila ayat kisah 9 ayat 7 nagi kisah 22 ayat 9 haro 2 ayat jadi maya ko ko uhupay dat popot tulis tidak kira ada hinod ay nuridih page Dusun Ministry teko hino.aswaw channel kisah 9 ayat 7 kisah 22 ayat 9 jadi hara 2 ayat may dako poposo inapahit dandang inapay danda dako dahit digi tuhot ko na po diti may ko katubasawo ila ayat pelajaran di kanihab naway antokoti kisah 9 ayat 7 atuk kongasituk na pohit tambalot ti Saulus man po nasituk ila tarmagu-magu ila tambalot nga siyo kakuaan na po nga korongaw yelo dit tuni hidi suara idi nga ayelo kokito do songulun pia haro orang audiolo nga ayelo kokito haro songulun dat isuay do hiri jadi kata kunci no padilo nga iswang po boras de Malayo nga mereka mendengar suaranya korongaw yelo dit boros ko, tuni ko, karangahan ko, mereka mendengar suaranya. Kemudian, kisah 22 ayat 9. 9 ayat 7, korongaw. 22 ayat 9, yolo no po'y tinumanud doho, kokito yolo dit binabangidi, cahaya itu, nga boros na po siyo iminong kiboros kumadoho iolo na po nga akorongo jadi 9 ayat 7 korongo 22 ayat 9 akorongo kok kita na po nga harat percanggahan dohilo 9 ayat 7 korongo 22 ayat 9 korongo
tidak mereka dengar. Wah, jadi main ako imbulay ay bercanggah di lot bersekitab gi. Korongaw kalat iso nga, korongaw kalat iso. Pingkurot ako di lot mongiad hino. May dati impunay, bay na po nga pelajaran po dati nga isuang dat kisah pasal 22 ayat inti na po dati nga ayat 10. Kisah 22 ayat kumoiso gisomi dat duo na po dom duo nga ay otopot na padahom di dad 21 ayat 27 tadon to kolobo nga alaid to kono kapiyo nga kada toko kotongobot no hukuman ni tanda idim ana di haramoy pagompuong at misusuwab kada ako no di langadon di tingkukuk kitandahan no hukuman mo ti diri pwede magana kami mulay lah. Saya no po natangkapi Paulus jadi pemurait ti siya daw iti haray dalat ay paingkurad na simbanan lang aran siya nga ay man to no po moid aulu ditit ko indalanan iti panambarsan datim tanudan to no pohot ay pangahakan ni lobuk. Saya na po Paulus no po nga igitanda dia lo da sumuang hilom markas minoboro si siyo kumadit wayoon no kasyo milo hakunakud moboros milo hakunakud moboros harada po borosonku kasyo simbar na ditulun idi it wayoon kasyo koilo ko na ako di boros sa Yunani ka ayat katalo na po damwalo komoyen na po di nga akon ko tulun ko masir kasyo iwawagot ti pinapaintalanggot pisapan pinapagidu dot 4,000 tulun pengacaw bersenjata dahil padang gurun at ditulun na minuhat simbar di Paulus ihon po matitim tulun ako matidahudi mantadakud hilad Tarsus warga dari kota iain tutunan dahilad Kilikia makiano ako dot milo hakudad anuan da timpu da mo boras kumala tulun ako gumuan mantadidi Paulus na padi nga numandi anuay da timpu dit wayoon ongay na di siya ingkakat dahiri pintangaan minanahak dat nuridi isarat kapoilan mumagunoh dolongon daw kumadit o insana na raya kamatus siya kadada ko tilo teko yelo kanto ilan ng pengkur nga isarat ko basan po dati agangaw ko pit ko gumuan nga katilo teko kuma ka na po ortian na dati sayra na po di dat na kondorong hay ko gumuan impun na di siya mimboros isuang boros da Ibrani nuno di binoros di siya Paulus berbicara kepada orang Yahudi isuang dat pasal 22 ayat kumoiso terjemahan bebas tampinay tapak pakinangaw ko no nunuhiman ko paboroso kumado kayo dat pagagabi ko idi ko sadop haradi minuhat dat harasang ulo na sumandak di ko sadop karay tayo kuno di terjemahan bebas kako andasan matu di sirihom haro kitabot ngaran na po di kitab nga terjemahan bebas
hinunugyat ay kitab terjemahan bebas kasyo. Akon ka terjemahan bebas ang ngaran da kitab. Ino pa ikamoyan kud terjemahan bebas nga ikamundot orang putih no kadi. Running translation. Kuman ko pati pinad terjemahan bebas nga okon ko kitab dusun. Man na po mo dusun no. Jadi paling kukurai ka mo na terjemahan bebas. Ayat kumodo. Ako ni ka makikiraw tinga. Sigag kay dari mo musoro dokon haro di buku haro kitab bisi terjemahan bebas. Okon ko yun di. Jadi intangan ta kala ayat tilambusan da salin da borasa dusun gi. Ayat kumodo. Sayra na pod ino pa'y kagumuan dengan nakorang siya mo boros iswa nga bahasa Ibrani okon nagididat iyalo na pangakin umadada. Paboros na di Paulus at kumatalo iyoho na pangatulon da Dahudi na susudila Tarsus hilatana Kilikia nga pinagaya dahil kota idi. Numano ko tudok kay miyampay dat otapot kapiad isiri ba dit pangahakan di Gamalil iswang da hukum di kaukihandati. Gisombo iyo na patim na silid sangulo nit aparagat to kumaraja monta ko kinarahingan miagal na gido kayo antakanid di. Jadi iya tini kumon ko terjemahan bebas. Okon ko haro kitab terjemahan bebas. Kumon ko pula nga borosan, pelembusan na potomod running translation kadi dan orang putih. Jadi kada ako di pamusorod mo gihum pihum-hihuman di kumon da terjemahan buku terjemahan bebas. Tok hukuman kagulo tasul to tagangaw. Ayat kumapat. Iyo ho minonging gorito ko pananud itumanud daralan na kinarahingan gisom mo nang hapatayo lo usay tondo ngon ko lo gokomo ngon ko lo posumbolo dahil gilan kumulimo manta didi it ongo imam besar te kay wawayon ngay kamala it elda tua milo yelo manahak dot kesaksian popoilo popotopot dan nunuhi pinawonsay ko hingga tadan ko minangigit dit surat-surat montok ko tampinay dahiti Damsyik yoho na po nga minayo ko dilo moida nuda tujuan siya mo'y dilo Damsyik mo'y pamagakom mo'y panangkap di pananud daralan kinarahingan hingga dat haro nagidhiri igitan na dandam may dila di Jerusalem deman hukumay. Jadi siya di alancar kopiyot terjemahan bebasot nompuang ilatasu. Bah, jadi norotihan jadi terjemahan bebas ki okon ko haro buku terjemahan iti running translation kadi dan orang putih. Kumonom nga iswang ketindalan na namin dilo dadamo tahilo ako koin somok ke Damsyik antakan do pitanga daw sigog kan po kababang do binabang do kasorong manta dahil tawan minanutuk doho kumaturo kahunduk ko kuna di hilatana korongo ku boros imo boros kumadoho Saulus na kuratu iya na pangamonging gorit doho kumawalo simbarku isay kanangku kinorohingan ko simbar na po di boros idinga yoho na Yesus tulo Nazaret imanu ingorito kumosiam yolo na po'y minananud doho kakito yolo di binabangi di nga ayolo
Tetapi suara dia rolow daw imo nang kiboros mo boros kumadoho adil orongow. Nah, nakorikot to kono dilo komondo porcanggahan. Ilo no pod kisah 9 ayat 7 nga korongow yelo di iboros suara rolow. Nga korikot tila 22 ayat 9 adilo orongow. Aku din kita simbar dako dito no ngapain kukura dilo. Percanggahan tu dilo gi. Om oilan dati dat i Saulus na pod anta kanilo sebelum buat haron na di kago tunit tikus. Mo gisusuay paminta lang. I Saulus na pod anta kanilo nga apo na ko taubat. Om isyon na iwawayo ondet may panginggorit ilot pananud iralan kinorohingan. Om mantadidi inapohit kombolutan di siyo nga korongow yelo di rolow. Nga ay sa okito dila tulun. Kisah 22:9 adilo orongow wirolow iboros. Jadi intangan to kono po dilo nga iya di harap percanggahan tu dilo gi. Okon ko percanggahan. Mesra alam itit tionon tihom tiwalay boliom ilandid ogu mu dilet suanggat dom pemagunan nilat tayam-tayam nilat suang talun dupot-dupot tat may iyon gi. Pengkurah ta kadi mangyadil lo. Mo musaro ako nakasadok nga ato kay. Nga mantadidi. Numandi pentalanga kumada kayo gi. Miyampay dit PE umbal na di minagi humot piro-piro buk urang puti karait nga na dadi bahasa Ibrani. Pengkukuroh madilo ka. Ipamuhandaman kaubasan no pod hari ada ti oratian mimiagal ka misap nga ino po'y panandasan dati nga ikamoyon dat terjemahan kasilapan terjemahan ka miagalid di iri ni panandasan kesari dati sekirangon bobos-bobosam orikot ganda dan urang putih bo. Hari komondo King James version hari New King James hari lagi komondo Good News kitab Good News hari KIV ay NIV siyo NIV haro pakagwiti sa ako di osoro haro piro-piro nintan di ko sodok mantad dapat ipinangintangan ni dit book teko kitab-kitab ngadi nga iti napakamundat King James version in New King James kitab buat Indonesia kitab Malaysia bahasa Melayu kitab dusun haron lagi mati kitab dusun nga kakitanan na po nga insanan na po nga popoilod ilo na po 9 ayat 7 korong audit iboros nga ako kita tulun isuang kekisah 22 ayat 9 ahilo korong diboros ka kakitanan na po nga borcanggah di nga intangan to ko na po NIV oratian datid borcanggah nga intan na po lohodim miagali misap ako piagal ako pihunong nga mantadilot ay 2 ayat ilo ako kayo nudo kayo oratian nga gisam popod ni norikot ay norikot dahil minangintalang di kosodok nga godudu di lolo nga korongow godudu do korongow nga ako'y muayom nunuhi kamoyon
Korongo nga ako'y muay nunuhi kamuyon. Wah, may ko porongohod iso it boros, iso otuni, korongo nga, orongowi do ko nga ay muayan nunuho kamuyon. Nga susuay malo karangahan nila korongo ko no bakanta nga kosoro ko hingotado ni. Rongoho na do kayo, ratio na do ko nunurati. Yo ya oi. Oi ya oi oi. Yo ya 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 yo oi. I oi oi ya ba. Yo ya oi yo ya oi oi ya ba. Yo ya oi oi. Yo ya ba. Ba. Korongo ko. Korongo ko. Ulang-ulangan belum orongo na ko Yo ya oi. Oi ya oi oi. Yo ya 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 yo oi. I oi oi ya ba. Yo ya oi yo ya oi oi ya ba. Yo ya oi oi. Yo ya ba. Ba. Bah. Haro do kayo karate. Korongo nga amu orotian ko mo yan kadi dere. Minggu marah itu lo ngaran susah ko piyo. May simbanay lo Korongo ko di. Orongo nga ama orotian Jadi ino po setakati no ririkot di ko sa po kesimpulan teko it kasandotan na po dit ikomoyan nila do ayat nga gadudo ilo korongo nga karati boros posoy nga kosoromo ka karati ay muayan nunuhi boros. Iya deh, wadi Jadi kemudian pula tampinay nga ay ako ni kabor canggah ilo dua ayat ilo nga it kosondoton kosondoton WhatsApp mo ti tangolo nila ina pa yung boras dito no di nga iso koman tadi woyo on dahil tip pemaguna ng Malaysia yung mga ko piwon sa iyo boras jadi orang tiano mo lagi orang audio lo it rolow nga oratian ni boros iya dinero orang nga akarati kamu no pwede nga ino pa bunyi berasan man mulai ula bunyi suara ada nga ino po cakap nga oratian ay muayan ya di lagi orang nga oratian ya di ayat ke hopod boras kuno po simbar kuno po nga Tuhan nunuh nang kuit apa tuto pabuhatonku nunuh nangku pawonsoyonku simbar kinorhingan kumadoho tungag ongay dilo damsik hilo man kunda pasunudo kumadiha nunu na pohit man no patumboyo mantad ka ako ko kito nasorong matugyan di binabang ino pa dihi kombalutan ko di nga numano ko di dilo ahako gisom mo na korikot tahilod damsik nailan dati dat korikot pa dilom ay hari sangulun pinungaran Ananias isyo na dihot mini panambayang di Saulus gisombo isyo na po nakakito minakipodyo isyo ayat mo ito katilambusaho di ayat kapodam turo sayra na po nakaguli ako dila Jerusalem dada mo to iho na po nga sumambayang kahilad walay sambayangan nalikupan ako rusad da kinarahingan kakita ako siyo mo boras kumadoho
sikapay no tang kiaday ti Jerusalem tu iyolo na pomotim amon no rimodot kesaksian karait doho. Simbarku Tuhan ay laan diolo. Do iyoho na mo'y tikid di walay sambayangan. Nagi popasuang diolo. Iyo tumbayaan kumadya dahilo gilan. Doon hopod. Sayra no pa Stefanus. Saksi no. Numan patayo. Hinaho ko dirim. Iyoho nga aso kong idit. Winan sa idiolo. Iyoho na minantamong gigarong nga idiolo. Di minamatay daw. Nga boros ka kinarahingan kumadoho. Pamanaw. Tu minanuho ako dia. Osadu komantad dahiti. Kumadit tinaruh dasuay. Nuno di nakajadi. Ayat ke-2 na padam 2. Ino padihi kagumuan ni di rayat-rayat nga dengan nakorongaw di Paulus. Gisom buat ino pa'y boros di siya di. Nga umbal no mo tidilod. Mamagiyak. Boros na po diolo. May ugada iti. Pogi duo iti tulun dahitid. Pamagunan dahiti. Amo ti siya apatut tapoy miyaw. Ia tidak layak hidup. O ilan datid ilo na pot ay tulun-tulun dat ihinod pansarili di siya nga akon ko'y tulun di atumbayaan tay ko ikomunisiyad jalan Tuhan akon ko iri. Naroy tanda isiyo i Saulus tay ko i Paulus na pati nga anak murid di say ngaran tinudi Gamalil karid di. Yoho no patihom ayat 3. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamalil. Naroy tanda ti di kanihabot i Paulus patim okon ni kaalang-alang isiyad right ko ilot ay katumbayaan do Yahudi. Sontob no podit right ko do Yahudi nakatina na isyo. Nakapakar na isyo. Sayra minabora silsila tulun kagumuhan. Atok kom irih na song giyak-giyak po ilod asong palak-palak amu na isyo apatut to pumiyahon ka. Patayon na boy sildo ka. Iri na di dat may na di poswango. Numandi siya igitay. Miyampay dat sang giyak-giyak. Papata melodit jubah diolo. Papintias na gidit. Pupuk. Man papintiasan iya po di den tanganak eh. Iya di namatu ilo papakitad kontotogod diolo. Haroh polo nga mando ko tilombuso mabasa lagi. Ino pa hiimbulayan dati dat kaswabon na bay no? Nga rohyan pud karay tiloho di pelajaran dati maya iti bukot intangan kasari dati. Hali piad Yesus na po nga koilo danunuhi apatut di Saulus dat pawon sayon nga numandi siya suhuo i Paulus dat magidu mantad iri kota Jerusalem. Hilo na padi nga haro sangulun dawayoon imilok katumbayaan rinumikot may papasunod do kumadi siya simbar di paguhatan daw. Asaru toko itimpu-timpu dondo timpu itit kanta-kanta ti dondo. Kinarahingan na po nga akon moti ko memilih
may siya ponong kiboros dot patilombus umamo ni kidati komon kuno padilo nga berbicara secara pribadi nga isiyo nagi nga kanu mongigit dati karamut da tulun da suway isiyo na po nga mamaguno idi tulun idi mga hak dati manta didi iyati na po nga apatut toko dot koboboyuhon na po dati nga paimukab montokot nuno na pa'y pawayaan da kinarahingan igunoon da kinarahingan may ramut dati iyati na po nga magindalan toko miyampait asalamat iswang pagindalan da kapasiyon inuman da kinarahingan patuduko kumadati numan da kinarahingan patumboy o kumadati jadi Paulus teko Saulus sayra isiyo na pagadi nga pinagayo dahil Jerusalem kasyo diteno ki ayon tutunan nagisiyom no kasikul no katina isiyad pa yung kukura ti katumbayan na tulun Yahudi ginawa na po siyo sayra na po mo'y pamaga kamilo kamundo ang katumayaan na kinurahingan ngon di siyo pagilo gisambo ang patay nga irih na pada nga papabantu ga kinurahingan toy ko kay mayaan dit tangulun nga iwawayoon miyagal dadit osoros siya gulo nga sayra dot nakawaya isyo dit kantakan dot apokorikot na hiridamsik nakataubat na isyo kamon na pala itong pinay nga momon sa ito ko na po korhian na kinorohingan okon ko mamatay ito ko iti tulun-tulun na tumayaan okon ko mamatay ito ko tulun mantad ko ngaran na kinorohingan gisambo mamatay ito ko okon ko di korohian na kinorohingan kada to ko no gunaw ikaw mo yun dat tumano dapat istila kitab nga karitan mati syahid ka natil di dati no pod oratian di mati syahid nga mamatay to ko tulun patayon to ko irin ako mo no mati syahid ka dati nga intangan to ko na pala nawayaan di Paulus Saulus anta kanilo akon ko yun di korohian di kinorohingan nga irin di may korohian dit ito nga uwawayoon nga imam kepala ngayon ang takanid di. Nga akon ko iya di korohian dakin. O jihad. Jihad akon ko korohian dakin norohingan ki. Nga ilo na pagya ko mo natin la jihad nga idon tulun dot ay korotion mo. Iya dihit asaraw to ko. Mo ito ko pagano dit atumbayaan na kinorohingan ngon dati porikoto idit makama agama potoy kanunu tangkapon gisam ang patay iya dida asaro to ko jihad nga ako ni ka ilo ko mo yan nila pinagaduhan ni nakura tumanginggorit ko do ka ginawa na padari di Saulus Paulus nga mantad ko no tanduli no disyo nakatunod nakailahisiyad paingkukuro dahit haralan ko piya tumanod na kinarahingan. Guli na isiyad hila Jerusalem. Moyo ko nun da panahak ko kasaksiyan. Moyo ko popotanduli. Moyo ko popakito da inapohit pinawan sa ingay ditang ulun nga apo yung topot. Iyo kanta dadi ginaw siyo. Iyo nga iyo dihi. Sa kira na po dihiri kampung dilaid. Iyo na po tinga it. Komo yon do iyo na asarum mo'y paganto bikumpulan umum bopohoron. Isay do ko ongotil tomo dilaid dot papaharo mo si taro kumpulan umum. Ngon pinggarabay garaja. Haroy mo ti ko pwede digi. Kung na po ka iyad di. Iralandi mo si taro muli. Ngon pingan tabay watu. Kayu. Watang. Nga, sigog kadid dondo nakataubat ko. Intalang ko na di hiri gereja, mine ulay, hiri kampung. Iyo ti hakumati di laid. Iyo ho na mo'y
papilid nga diwatang i kayo i watu pangantabi mo si taro mentado kumpulan umum. Iya di takon do manahak do kesaksian. Nga i Paulus nga iya di osoro. Ay, sinumokot ka page. Sa kiron po sumukot to mundali po dadi di la YouTube di. Nga umbalan po sumuliwa. Asa nang ngay no po hinok gumanam airi bo. Sumuliwan ko sumuang kago. Jadi mantad ka iya di kapurimanan. I Paulus nga gumuli Yerusalem. May ako dadi panahak dot. Ay paingkukuroh ng kupanudukan. Paingkukuriralan. Manahak ko kasaksian dot. Paingka dati paintopot. Dia hakutid it. Manguhup pa paingkam. Paingka nga. Bayno. Nakataubat ako akon kay tiralan dot. Topot ko piyo. Nga paingka mo tiday paintopot. Iya dadi di ginaw di siyo. Nga sayra ginumuli siya di Jerusalem. Nuka kinarahingan. Ongoy. Susuway ko ngayon. Okon ko hiri. Susuway pinonuhuan. Hilo na di dat poboras na di siya. Nuka siya minanahak na kasaksian. Hardi sangulo ni pinungaranan di Ananias. Isiyo na minoy papatumboy dat pangalingasan da kinarahingan kumadaw. Paingka nagikadaw lo bukot ay panambarasan dati do kaswabo na bay no? Nga kano po siyo. Kinarahingan no po. O kano po ko mobors dati dat no kadidan ng giris. Direct terus. O kano po ko mobors dati da direct terus. Nga papawaya nagisiyo. Magangat nagisiyo dati. Dat papatunod da sa sangulun. Hingad ino pa isa sangulun ni di. Nga isiyo no hit. Papatunod da ralano. Rumikat kumakinarahingan. Isay na koy lad. Ino pa'y papatunod dia. Nga isawan no. Isawan no. O gumuto mo da kabang. O bolatak to mod. Agi ginaboros. Kadang-kadang o tumugod. Isay na koy lad. Ino pa'y tulundat. Ay notus sa kinarahingan ng mga hakdia. Nga isawan no. Ikaratan no. Asarot tumugod. Kadang-kadang yung matigyan ino po okito dati di nga ihiri na tumugod hata ko'y okito nunuswang. Tumugod na koruhang ino po okito dati inay tumugod. Ay okito hom no kumoyon di siyo. Nga puri mo nun paginongohon. Oto po timutigay kumoyon di siyo. Oto po di kumoyon. Oh yeah. Tapos ikaw mo yun. Nga, sayra na po tumugod di siya, iyati nga tumugod. Ato ko o gitohom hinggohi kumoyon dohiri. Hinggohi kumoyon dat no to si siya kinarahingan dat may pangahak datin iralan dat otopot. Magabi di kongonduan. Jadi sekira na po di magad to di sawo. O gumuoboras, o gumubolatak siya. Mano po dati, borasan no po dati, ilo, no pangahakan do kina isiyo na no, to sa may papatunod dohat, di kano po lagi. Sayra no po, yati nga mo nang kisap, ato kondo okito hom hinggay tamodon dahiri. Misap-isap, akitam hinggay tamodon dat, inahak do kinarahingan dat, may papoylod, paingkahi apatut. Ya di kakari. Jadi ino po dihit. Karuhang nga ang bintagod tamod. Sige tumugod. O binasihat tamod. Umbalan. Nagya dati mo kinangom. No, may kumuan di sila. Oy ka. Ihumon. Lumasok piya ginaw dati nga. Ihumon na dati Hingga. Ihumon nam hingga hi. Kamoyon da it. Kamoyon dat mga hakot. Minsan mo rumikot. Tumilam mo sa ikapasyan di pansanang-sanang.
Tumugod na po mo tim Aisa no to ngayon di. So pisimbar-simbar. Ujung-ujung nga mitumbok. Ngon na pakago. Ngayon na pakago po topic ko di sakit. Oritan po dati la sakit. Iko ni hab no oritan la sakit. Bay no nga oritan to kay la sakit. Isa ino ko ilo dot kawaya to ko ditong parurul. Iso no hot pangahakan. Iso no kapoilan. Papatunod. Dapat yung kukuroh to kadad iswa nga kupasyon. Mantad ko nuno. Mantad ko nontok to ko dugal. Ino po di dugal di nga papoilan apatut ko na dap momiara do kolidasan do tinano ka. Miya gali di borigi. Sa kira na po o inggalahan to ko tulo. Kamoyan na po nga apatut na mamusaraw to ko nakurok matitu ang galahan do tulo ka. Sa kira na po gauton ka di Melbourne. Apatut ka na mamusaraw. Hinggo masala ko titugaw to na ko ka. Nuno madi ko piyo tomo doon ni titu miya galit. Jadi sayrad agang awi sawo. Hari mo ti sawo ko sad irinig ibolotok kay tandu. Sayram imbolotok isiyo nga ino pa ituhot dati nga nuno mahapawayaan na kinarahingan dahil lolo. Ihumon na gyam hinggay maipawayaan na kinarahingan. Tumagod na nga mong kudarak po na dapur nga. Haro na mo ti kakausan ni siya di. Umbalo pagid kapasik ko dong kasuabon nga mong kudarak. Mogot togod mogorogo. Mamanaw nga mampaw-lampaw. Mintong da kayo nga. Ano mintong kopiyo? Mamanaw tumalib nga iya di ako hinod diri. Haro na asyo na kinantakan siya di. Iso no po. Mumbala day siya may angil-angil dia di kasadop nga. Pati lambusan no nagigarok no. Na. Kumano ba nga haro no nga itomo doon di ba? Kumawa sa raha. Iso no kapoilandot haro ni apatut to pondaron ka. Kumano po nuno na po hot talang nga tumanud do polo panambarasan do hodi. Ay gitan to kay kinarahingan na hiri di sumono moy do iyati no po nga angatan to ko tumilang busiralan po yung tapot. Manguni na di lumaganak. Kano po lumaganak? Ino no nakalambat kamimpun. Pukul nuno to kan gadi nakaimpun ditin we. Pukul 5 labi no gi. Maid lady nga lambat rumikat to lumaganak. Kapuriman to kanid nakalambat. O kasupan to kagadi lamanok. Dumadaw na gadi pukulan na mo di. Nuno na pohit milo kinarahingan da gunaon. Moy da milo wayaan da mamisunod dati da minsama kumadaw. Milo mamisunod milo mangahak dati dat tumilambus mo kinangaw aparagat to kad iswang boras kinarahingan. May na dati gunawo. Gompiyo na dati. Sa kira na pod iti kamo yun da live streaming. Iti kamo da YouTube, Facebook, page tay kanuno na po. TikTok. Imilod pawayaan da kinarahingan dat manahak ko panudukan kumadati. May to ko na gompiyo. Kamo na po nga tanod to ko na hinggo hit live streaming. Sa kira na iri na po nga isaralan dat miloh dat popoin samok dati kumakinarahingan. Atumbaya ano kumoti dat tumanod da pod ami boros si Heidi Eldamel di gulo.
Pirod oruhay mah tudi 2 jamir. Sanjamom labi mi boboros ki. Nembulayan noroy tanda haitit komunda live streaming. Itay ka itnuno na pati siaran. Dondo na pohom milo dati gunaon. Mantad ko milo gunaon mahito ko na gunawo. Tuharo mo titimpo serad ori ko tatimpo. Insani man si topo ingkakato ko no gi. Dada mo to milo to ko gunaon man to ko na gunawo. Kada to ko gunawo itit harongay dondo. Iti kemudahan mo gisasap no. Kada dati gunawo dot mo gialala no. Mahito ko no gunawo dot moid milo to ko pauhupon. Moid ihati no pada nga osilih dot barakat dot kumatulun da suway. Mga hakdir. Mga hakdelo rumikot o minsan mo kumakinurahingan. So kiro na pod ino pohi kamilaan no nga milo gunaon. Dot mongin samok daw kon may na dati gunawo. Kaylo ko na po WhatsApp. Kada dati gunawo maratu daw kon. Isay no kaylod iri noralando kinurahingan. Milo mangigit dati. Mangigit tatulon na suway. Minsan mo kumadaw. Mantad ditong Pinay. Iti tong WhatsApp dati. Naraitan na po di dati iri na kanto isa kaguralan. Mila dati borosan da isa kaguralan. Dot gunoon dati o silih da saksi kumakinurahingan. Kada dati koy hiyono itit tong WhatsApp. Itit tong Facebook. Popopos na dit popimpangan na kawakon. To kayo bagay insalaon na hilang gurup nga agumi kairak-irakan naman ako poposo. Okay? Nga kada do iri no di kasari otomodon. Sayra no pod aylan dati iti kamoyan dot media nga milad silihan do isaralan dot mongin samok mongigit tawakon no min samok makinorengan may na dati gunawo. Okon ko tinagaso ni dong pumugunan. Kada ko hiyan na papimpusi kairak-irakan. Sayra ko di popo sa dami namangon. Manig yung manalat. Ano po ko pudot at tinagas? Mani manalat idong minamangon. So kirad iya no po nga koy lumonondig. Asampin no monondig. Komilo. Kada tinagaso it mansawansaw. Kada tinagaso it tangatuong. Nga man nagya pasalato ay dominamangon. Yadi badari ki. Kada to ko nagunahod moy mamaratu daw kon. Jadi mantadet haro patimpu dati. Aku kay lumimboros kadati. Ang gumo paralan dondoh na patim ino pait oin tutunan oilan dati nga itino media hot iso oralan dot milo dati gunaon dot rumikot kumakagumuan. Asaraw ko didit, isay da ko hilad DM satu idit, pinapoposid dit. Haro isa gurup po dan dusun, mangaran gurup video eh. Tay ko menunurid di. Grup Persatuan KDMR Tulun Toko Original Sabahan. Hardi hila grup 1 kantor di. Pinapopost da linggat. Intay ko nga inapay kotbah da hirid. Grup Persatuan KDMR Tulun Toko Original Sabahan nga katutunan ko. O tutunan ko ipang kotbah. Tajuk na po di kotbah siya nga gumamot. Inta ay ko ipang kotbah nga katutunan ko. Intay ko na i-comment nga haradi ngaran da libit gutut ko. Pinamungaran na po di diri nga mangingiya boros sa dusun. Nakura to nagitulun da suway. Iokon ka sa PC20. Kano nagi popost dit panudukan, pangajaran dati do kumakagumuan. Nakura to kaya tito amo. Itinapot
Puji Tuhan. Puji Tuhan kumodo kayo. Iti na po siaran dati dat minsuswab DM. Okon mati ka ihati no ko kito. Hari kombolutan ko dat ay sigo ka na pamadi divine okon ko Adventist. Ideolo do ko gaman. Oh, mintong ako nag-diswab okon ko Adventist. Nakuro. Ino po ipopo-share nga akon ko yati ilo ilo nagi popo-share. Intay ko na antakan ni dihom 401 share. Iyo pia nga ako share bobos-bobosom share ko na page YouTube may group WhatsApp DM hiri no or may Facebook iri no or record ko. Nga intangan ko na po share do monikid to ko koswabon monikid do live. Puji Tuhan to kaubasan na po nga 70 ka atas share do kayo. Iti nagit dia swipe po share mamagunaw link tay ko mamagunaw WhatsApp. Korikot to hatu share. Jadi ato ko na po katama. Hinggo na po hit hari o kita dati milo gunoon o mila to ko da share. Kadabor sa DM no. Sontob na po dit rohani o ilaan dati the point topot, point tunod, she, to ko nagya. Koy hiyonon ako she dit anti-vaccine. Nakurtuan, nag-ipopo she dominamangon. Kada dati bobo sa popin she dit, haron kay rakirakan, o gumo ni gumangkuit, mangkalahit no ngay she dawakon. Mahit ako nagunawa itit, media dating po doon she tokotit boros-boros kinorohingan. Isay na ko ilod mantad she iri na himilam minangahak datulun da suway rumikot kumadati. Manguhot dati. Iati nga aya ako mo ti di kapi karatilo nga paintutunan ko katuyat tambalot i Martin Gam. Igitay na siya minay isiya hamilam manudok isiya milad uhotan. Ako di karati kapilo nga milo ako papaintutun dia tampinay soyli padtung dilah dawayan iyolo na ngay wawayo ondot imilam mga ako karati kapilo ka manta didi o sili tokod isa pawayaan na kinorohingan maya ditit timpu-timpu dodondo. Saro na lahat oso nang matiti pamagunan ng morning code. Nga iti na dadi tomodon di dati dusun dadi ti dati ti moy dot ada karati ilo tong Facebook tay ko ilong ongo YouTube. Nga aswaya no ko ilo YouTube bot haron ni kot bahod de poposan ko dihila channel. Sigag kam mamawaning isiyad iti na po YouTube, iti na po post no nga karay to tanganak kasyo. Dusun to kay mamimboras. Kumoy na po nga iti na po media nga dalam perhatian na pumugunan. O gumu ilawaway on the board pangaro. Gisam danda ay sabongot to ilan dati nakuro. Man po la media pimputulay o nga Twitter, Facebook, Telegram. Nuno po, YouTube. Cut. Kano po di lagi? Ay, so nako ngayon dati. Dada mo tatimpo dando. Milo dati gunoon iti media may na dati gunaw. Kada di kay hiyo nanat po paposit. Kay rakirakan te ko it. Nuridi. Barbaur lucha kadi dong ko gumuan. Nga ako mati magadut ti. Nga haro-haro pa dando pasalatan dati. Kailo ta ko mo di kada tinagase dong pamagunan pasalatan iya dong minamangon. Iya dihi ko mo yan kulobo. Moy dat ihati no kantit no pili no to sa kinarahingan. O silid isa o pawayan di siya berkat kumanda tulun da suway. Gisam mo iyolo kadaw nga korikot kuma kinarahingan. Jadi kada ko hiyo no papimpos anti-vaccine nga ay lano mo tapot ko piyo. She to kono do minamangon.
Nununang ko pawon sayan ko. Ilo na paguhatan dat ay kumadatid ay insanan na kasuaban bay no. Iswang kapalayanan nununay mila dati pawon sayan. At ako na pa kailang mimboras. Mila ta ka papoy lang kumaktulon kagumuan. Iya di manukul-nukul di ba? Puji Tuhan mantadot ay kay sisan natin kasuaban na ba no? Gumu imati o kalamokan dati litang Pinay ay soot ay kamoyan dati ay sa kuwasa ay sa gaya ay sa kamilaan dati. Nga sa kira na pod mahan dati porikoto kapasiyan dati kumakinurahingan. Iman dati panumayaan dati ay say mustahil munta kinurahingan. Nuno na pahit kagaton dati nga posandiho to kano kumakinurahingan. Umulan ito mo isusuway at tapurimana tahiri mo letos sinduhan kadakatongo haruson bihon haruson bihon no bitambalo Yesus kasastarit korong mo ay soko iba sinulong kadang kotong Yesus lison bihon. Kano misis ato kad isang samayang? Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw da kasuabon na bayan no insan po dot naimbulayan dahay da itinapakapasiyan dahay nga milo nagit kinarahingan na pawayaan pangahakan nagi ikaybayat da tulon da suway rumikat kumadya asaro da adahay apurimanan nuno na pahit kanta kanda awayan dahay nga kasuabon na bayan na ilaan dahay o insanan na pari nga iso kago pangahakan kumadahay dami samok rumikat kumadya sumambayang kumunta ko ang insanan makikinangaw dat dusun ministry at tumbayaan ni Haydot agumu o kalamokon agumu nag-iikamon na katerbatasan ay suot kamilaan nuno na pahit kakurangan dahay nga santabdit mila dahay paburuon may nayhay uhupay gisamnot patilambu sihat asili barakat kumatulon da suway itimpo-timpo idituhan uhupay na yahay damang igit na kapasiyan rohani dahay moit asomok agirat kadaw yahay kumadya sumbayang kumontakot ay sana ni harap ko baling kahangan iswang kapasiyan o iyo na po harap ko baling kahangan nga iya nahit bontugan dahay iya nahit pay mahamahad iswang kapasiyan dahay amay nahay uhupay tumugwang ay sana niri among iroh dat sakit at tinante ko sakit at pamusarahan sakit na rohani nga may nahay uhupay may patilambu si Haydat pagiratam o sa mga kumadya tinasamayang na iswang aran Tuhan Yesus amen. Kung sikaw dat ay kinapagyampayan dati di kasuabon na bahay no kada dati lihuay kasuabon na suwab kapiro ba ta kakago hinako po sa nang kasuabon